Merede kuona deo sawa. Dire na oruga ino menyerere orega. Merede masio metiro se tioro. Nika moheire maino de la iguru ne oere. Nika moheire maino de la iguru ne oere. Naora pisa da kamea muro ayopa. Ekerera nyoto wachana chakeri. Eruana de na mana mai to keriai. Kerumia toai to de mera de kiyokoro. Ate kerumia toai to de mera de kiyokoro. Kereona ruora de kora de chiekie. Ona sera sia di wai de para kide ta. Mai kete para boka. Friday. Watiro brother sherehe no kumushene mwetereire. Ukoreto muhana ati sijakuwa na nyinyi the whole week, hatujaweza kupiga show the whole week, lakini guess what? Hatuwezi maliza wiki bila udaku. Tutigeni na wiki hata ina mushene. No ginya tuheane mushene wa maundu maria mothe makoretwo make happen wiki iyo. Anyway, mukoretwo muhana ati I hope your week has been good. As you know, yakwa ndikoretwo ifiti. No turera Ngai ne thengio. Na nikio twanjia show na kuga nere nitwamoheire. Kore mwena wa Facebook drona no kuingira turaingira na ona mwena wa YouTube ne Holy J TV drona no turaingira. Ako uraingira tha ici ni wega waingira uga sign register. Lazima usign register pale hivyo gikorwo we mwena wa Facebook kani follow, agikorwo we kure mwena wa YouTube ka subscribe. Na bado muthikore mwena wa TikTok mo follow nigetha tukorwo tugethi na mbere o wega na niguo udaku. Na nigetha udaku tuendelee kupeana udaku vizuri. Maina ka ngoma. Ate merede kuona deo sawa. Dire na oruga ino menyereire wega. Merage masio makire osio. Driver kwanza ira kurare girlfriend's day. Ulisurpriseiwa ama ulikasirikiwa? Maundu ne maige makoretwo wiki ona nie ndirehoka ukoretwo we fiti tondu na ni ngoretwo ndi fiti. Turoga waingira uka make sure ni wa follow. Agikorwo we mwena wa Facebook uka follow, agikorwo we mwena wa YouTube uka subscribe. Tuko na show nyingine kubwa sana. Mothe tuina maundu maige muno maria tuko tukiriria. Kumbuka atujakuwa tukipeana udaku for the whole week. Tuko tukiriria uhoro wa MC Zaku. Rezo imwetereire ta boom. Tuko tukiongea hiyo story na heane my side of the story. Soka tuingira haria umothe ndiye niki ndiraigwa tu twari horo wa Korino ni mararoria na design itarangenia mani na no nginya tumaingirire haria tumoria niki kirathi na mbere. Soka tuingirire Miracle Baby ni moe Miracle Baby Pastor Miracle Baby na Karoka True hena kaundu ndronire haria magika na drona ni wega tuko tukiaririria tondu mautani mrafatara matio kana kuhana atia. Tucoke turekereria na Kanyari by the way ni atusupportire muno hindi ria twari na unduria wa MC Zaku na njuge thank you so much brother. No umuthi wewe uko kwa chai yetu ya leo. Anyway, ketwaje show ya umuthi. I hope mmekuwa fiti, maundu makoretwo me fiti. Nie ngoretwo ndi fiti, Ngai no amenyereire. Ni murakikorwo mukiona maundu uria marathi na mbere kuria online na njuge ni wega muno ni andu aria othe maratusupport. Ira kurari girlfriend's day. Mulisurpriseiana ama ulisurpriseiwa ama mulikasirikiana ama what happened? Amuliria kana ira niguo ramenyire mundu waku ena mundu wake. Ndio ishi maundu ni maigi. Sikizi mambo ni mengi. Kuna watu najua waliachana jana na akikuwa ni muratiganire ira. Watu waachana bila vurugu. Enough of the drama siria turona buroti cia Thika Road. Kwina drama nyingi muno. O muthenya andu ni marahura na buroti ini.
I hope mmekuwa fit. Niĩ njĩtagwo Holy J kũrĩ mwena wa YouTube, TikTok na Facebook. Ũngĩthiĩ kũu wethe rĩtwa Holy J nĩ ũkuona hau. Na ndamwĩra ũmũthĩ tuna story ya MC Zaku, tũcoka tũingĩrĩre story ya Korino pale kidogo tũingĩrĩre Miracle Baby na tũrĩkie na Pastor Kanyari. No before ũhoro ũcio wothe nĩ ndĩrona cabinet secretaries nĩ maravetwo thaa ici na imekuwa kitu inaendelea the past I think jana na leo. Na nĩtuonete maũndũ maingĩ. Ndigwĩciria hena CS arĩa mararĩ ho last time. Ndigwĩciria hena CS thaa icio tongereire makĩria ya milioni 100 na kuma rĩrĩa marĩ vetting ya last time. Wahũra mathabu na mũcara wao rĩ, akaũcerati karathi na mbere hau tũtaramenya. Nyawitha kwa Jane arabundithirie kuga hena kaũcerati. Hena kaũcerati karathi na mbere hau na tũtiramenya. But anyway guys, I honestly don't know what you guys think about the new cabinet and iletwa na president. Andũ acio marokire andũ half fresh, half arĩa mararĩ ho. Na ona acio fresh mararehirwo rĩ, nĩ andũ akũrĩa mwena wa Azimio. Na driver by the Azimio is now dead. Kau no mathiko marabanga. But anyway, enough of the politics. No, tutireketie politics. Hena Gachagua. Gachagua driver ni ara impeachwo. Sijui kama mmesikia Gachagua na impeachiwa. There are 21 MPs. 21 MPs from Murima, kutoka upande wa Murima. Already washajipanga pale hivyo na CS nominees. Hata wajaingia kuwa CS, but already they are in support of that motion to impeach the deputy president. Na ndiye kaa nirona kaa ni kaundu possible. Na kaundu possible how ko impeach deputy president. Because remember Adoya Maigira kame appear. Because the head area kwari githurano kia deputy president na president, they join as a pair. Kwa there is no way the deputy president is going to be impeached. Na nenyonire ni aririe na auga ati ndarenda uhoro wa siasa cia marenda siasa maragie na kuu na uria marenda. Anyway, MC Zaku ni akenyitirwo na John Mengoja udaku ta bob. MC Zaku ni akenyitirwo na it was very sad. At the same time it was to some people it was happy. Nyabe jokie gatho na njuge tha ici ndi mukenu muno. Ni ndi mundu mwe mukenu muno. Last week on Friday mathaa ma thaa 5 uguo hena andu mapostire na makiuga ati ndioi niki makenete na hau tukiona magisupportwo ni andu angi. I'm talking about someone really posted. He mundu wa postire na akiuga ati ndioi niki akenete. Na hapo kukatokea watu wakamsupport wakasema nani demo kenu adie niki kiragania. And now we realized makenete niki tondu muthenya ucio niguo muthenya uria Zaku anyitirwo muthenya wa Friday rucini. Na muthenya wa Friday rucini anyitwo ri akapelekwa pale hivyo DCI. Nejo nimuonete interview directly ira na MC Zaku. Na hapo hivyo ameweza kuexplain hiyo story yote venye kulienda. Nini ndagithira kuria Central na ngienda kumenya niki kirathi na mbere. Zaku anyitirwo ki, who is the complainant, who did this. Na ndathi haria gukiumira kavurugu kidogo tondu twathire na family haria na makihana ta ona mekuingiria kou na nie ngiona riu kama mbaya ntugeta uhoro uyu turawiga chini ya maji tosoti Zaku akiume thiini tondu ni the critic officer hatutaki ajulikane ameshikwa. No riria nie ndarutirwo Central Police Station ngiuga kama mbaya ngithondeka video hau na asante kakuja to the public, watu wakajua MC Zaku ni anyitirwo ke. And now from there ndikuga maundu ni matwikire raithi. But some people supported us. Agima huragira thimu makihe advice uria tungika, agima gichangiira uria tugwika, you know. Na ndo ne matu supported na njira nene muno. Ikafika wakati tunaenda pale hivyo kotini on Monday tugekora wakiri uretwo ntwarete na wakiri uretwo Simon Mburu na Ngai amurathime muno hari. Simon Mburu we ugathikwo Ngai, we ugathima tuini, we ukurathimo kinya makemani. Wakili Simon Mburu represented us well. Wakirishire na njira nene muno na tukiheo cash bail ya girigana. And you guys within 30 minutes ndagika 30 ni mwahotete gutunengira girigana rimwe nigetha Zaku metheini na nigetha turihe cash bail yo. Magai ya murathime. Wewe warutire igana rimwe, wewe waturutire chwani, wewe warutire ngiri. Ni mimi nilikuwa na hiyo simu yenye ilikuwa inaingia tu na nilikuwa naona nikole kuwe. Kumbe tu nimedete MC Zaku na njira eno. Kumbe watu wanapenda Zaku hii design.
Magai ya mũrathime we warutire twani igana ngiri ithano ngiri 10 andũ ta Moses Kuria arutire ngiri 40. God bless you. Magai ya mũrathime na inyuĩ mũtikanage. Waithaka wa Jeni alitusupport pale hivyo online. Tajiri mtoto wakatusupport kule hivyo. Tajiri mtoto nginya account ciake igĩrĩ cia TikTok cigĩthiĩ. Na njuge mũndũ wothe ũrasupportire MC Zaku na handũ hau tũrarĩ. Ngai ya mũrathime. Na rĩu MC Zaku arauga no nginya erane ma bado na ndaratiga kwĩrana ma. Ndegũtigaga atĩra. Ona thutha wa gũtihangio na kũhũrwo harĩa bara njeke ta ũthine borithi. Tondũ nĩ arahutangirio we tondũ even the lawyer said nĩ arahutangirio. No arauga bado no egũthi na mbere na kwĩrana ma. Iko nene. No nginya industry ethere. Na augĩte atĩ kũu guothe ona nĩ aware hena mũcemanio wekirwo. Na hena video ekire kũrĩa mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa social media-inĩ ciake. Na niho arĩrĩria ũhoro ũyũ wothe. Ndenda gwĩkĩra video ĩno nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na story ĩno ũkorwo wĩ rada ya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere. Na ũrĩa MC Zaku aragĩthiĩ na mbere na kuga. Wakinya mere ndio kuona ndio sawa. Ndirĩ na ũru Ngai no menyereire o wega. Merage uguo makire ucio ti uhoro ni ndamoheire Zakuthio na iguru ni ohe ni ndamoheire Zakuthio na iguru ni ohere thiumere wakinya mere ndamoheire niguo ari othe mathiire kamucemanio karia gacangirwo mbeca haka macemanio gabangitwo last week but one kwari Saturday heka mũcemanio gabangĩtwo wakinya mere ndamoheire tiguo no uma no nginya andũ merwo ma tiguo na mũndũ wothe warutire mbeca ciake nĩ Zaku acue mũndũ wothe wacangire nĩ Zaku acue niguo no uma no nginya mĩeri ĩtano ndani hizo za ndani no igwa cia thĩinĩ kũrĩa biũ cia kũrĩa bedroom kũrĩa thĩinĩ biũ. MC Zaku arauga atĩ hena mũcemanio wekĩtwo na mũcemanio ũcio wekĩtwo nĩ ũndũ wake na mũcemanio ũcio nĩguo wa resultire tu maũndũ marĩa makorete MC Zaku za ndani ici nĩ cia thĩinĩ biũ cia kũrĩa bedroom nĩguo MC Zaku arauga. Hehede account yeyumĩririe ikiuga ati MC Zaku is dead. Lucy Karanja, I see you and thank you so much. MC Zaku, we love you. Ata wafanye nini? Talk the truth. Thank you so much Lucy Karanja. Na Ngai akũrathime. Gugaga MC Zaku wakinya mere ndio kuona ndio sawa. Ndirĩ na ũru Ngai no menyereire o wega. Merage ũguo makire ũcio ti ũhoro nĩ ndamoheire Zakuthio na igũrũ nĩ ohere nĩ ndamoheire Zakuthio na igũrũ nĩ ohere thiumere wakinya mere ndamoheire nĩguo arĩ othe mathiĩte kamũcemanio karĩa gacangirwo mbeca haka mũcemanio gabangĩtwo wakinya mere ndamoheire gukorwo mũcemanio ũcio nĩguo watũmire MC Zaku anyitwo. Hena account ya postire maita maigana ona atĩ MC Zaku nĩ mũkuo. Some days before MC Zaku anyitwo na account ĩyo yarĩ account njerũ. That was a new account ya postire MC Zaku nĩ akuĩte maita matatũ. Na ũhoro ũyũ nĩ ũraraise reactions nyingĩ mũno. Andũ mararigwo kwaya gũkorwo andũ aya mapostire MC Zaku nĩ mũkuo nĩguo mendaga kũmũika. Kwaya gũkorwo andũ aya manyitithirie MC Zaku kana andũ aya mamũhũrire akĩnyitwo nĩo marĩ na mĩbango ĩyo ya kũraga MC Zaku. No ciũria tũreyũria tondũ nĩ ũhoro wa happenire na MC Zaku account icio ona nĩ ahũrĩrwo thimũ nyingĩ mũno according to what he has told me. Nĩ ahũrĩrwo thimũ nyingĩ mũno na akwĩrio nĩma ũhoro ũyũ tũraigua atĩ nĩ wonire accident na wĩ in a critical condition nĩma
So who did that? No wekire uguo. No watumanire MC za kugo post ate ni muku afu after some time anyitwo na ahoro before anyitwo. Some of the questions we need to ask ourselves. Zandani shehe. Bwacha tuachane na hizi za ndani tuingie za Wakorino. Rure. Industry ya aini ya Agikuyu ikoretwo igithi na mbere o wega kuringana na chairman wa Kikuyu Gossip Club uria niwe Holy J. No, recently ni gukoretwo na kaundu karathi na mbere na kaundu gaka kararehwo ni Akorino. Kaundu gaka kararehwo ni Akorino. Urakora Akorino thikũ ici nio ene drama. Neo guku waingira social media o rojine no Akorino agaya no gutwaki kirafu agaya niki mareka agaya Akorino ka kiremba giatwikire ngofia thikũ ici. Agikora motiye if at all you are not going to live up to the standards ya kiremba kianyu, I'd rather tuke tu hivyo bana. There is no way to gukorwo ati tutite kiremba uguo turi andu agukunja tutite kiremba ati tondu ni gia kuonania uria we wi mundu mwega na uria wi muthingu, alafu tunakuona kwa club ukitwaka ala kama utatigirite ngai nyue. You people don't fear God. Aside from that, hena Mukorino uretwo Meri wa muini wiho. Meri ri ndiye drama ciroma kuna tata ati anga maragianira anga wewe rire muthuri wakwa ngaki wa mwirire ngaki drama icio ciothe mwina mani necessary. Kana murenda tu ro gutrend tondu ndirakeigua amwe ta tata mendete o gutrend, mendete o gukorwo kuria trend map-ini. Tata ndokiruta rwimbo rungi rutrend handu ha gutrend na maundu morimu. Marati ko beef na Triza murangengana nake mwana hau murangengana nake. Riu agatha ici ni anga Meri muragianira ngadu. I mean, kiraba thiko ici ni ngima Mosbys. Ni nyeni theri. Thiko ici gukora kiraba ni nyeni theri. Ginya riu murathukiria ginya aria genuine riu. Ana andu aya na Akorino genuine. Ta Ibra wa Melon haria Kayole Junction. Ucio ni mundu genuine. Ucio ni Mukorino genuine. Mukorino uramenya uyu no ndimutigire kana. No tha ici mundu ta Turban Guy no mutigire mwana. Turban Guy ugukora hau muhingurire life. Ukora hau ahingurite life akiu. Ndirenda kunyitwo mwathani endeithie ndikari undu ugutuma nyitwo ona ni tondu ndikwenda maundu ta macio nie. But anyway, na gwiciria tha ici bara yo ni cenjetie. Drama icio ni cenjetie. Last year exactly tuge roughly 1 year ago ndekite story ya Akorino Cloud Chasers. Akorino aria tutangitikia na list ya last year yari na Akorino athuri pekee. Yari na Watoro wa Matha, of course, Bishop Kiama, of course. No ya tha ici ingithondeka list iyo ingihura atumia o. Neo maratwa kuria irafu-ini je uramakora kuria ginya mathondekirwo gipuru hau. Ala Akorino na kiremba. Ala neo turamakora ku twina the critic makenywa Guinness. Na Sunday no rikiki. List ya tha ici ingithondeka tata ndagiaga hau, of course. Tata wa Ndamurano ndagiaga hau. Ucio ni mundu umwe wendete drama ta bomb. Ucio no arugirwo drama wiki ngima na ndahute. Tucoke Meri kwanza ndronire arathondekete igongona Sunday. Wathondeka igongona ndrenda tu mujire kana eke tu ndimuhe story no afu mujire. Mundu athondekire igongona andu makiaga guka. Andu kwaga guka re, is it our fault or is it your fault? It is your fault tondu wathondekire igongona utari na mafans. Ukorwo na views guku TikTok tikuga wina mafans. Dugata gwikira thuti ya muthuri guo na uthia koina uje tikuga wina mafans.
tikuga wina mafans igokona andu makiaga guka uracoka uroka ningi uranjia gutwira ati ndathondekire igongona thaici ndina mathire ma 8 twike atia igongona ni riaku mafans ni yaku mbeca ni ciaku wethaga twike atia ithui Meri twike atia ithui twita Kikuyu Gossip Club kwanza Meri he hindi Meri waheze ndamuhurire thimu thimu ino yakwa nyingi oya thimu ngimuria heze Meri hindi atrendaga hindi ona nindamenyaga ino ni nyeni theri uyu ekuhe views ta hindi gukinde ngimuhurira ngimuria riu ri Meri mwana witu ri tugika atia twike ka interview Meri anjirire ni ekunjira busy tugicoka tondu ndari na murata wakwa ri wa gite kia mbere muno na murata ucio ena karitwa gukingira haria na ka influence ngimwira weta muhurire wigue na Meri agitikira interview ya mundu ucio koguo Meri ndina bara personal nawe riu tiga uguo we wa kiremba kia muthuri guo ukuyoha riu giake na giaku combined ndonire ni urarehire mwana online no wega no kai atari kiremba kadreda akorwo na mitugo teno turona na Akorino ndagakorwo akimenyeka anyway hena video ha ya Akorino ndreda mwirorere Akorino thiko ici mathukite ta bomb na no nyende wira ucio tutingihe Taban Guy wira ucio tutingihe riu ni Mukorino uriku tungihe wira wa riu ni Mukorino uriku tungihe wira wa usafisha industry yao riu tondu riu ri tutingikihe andu ta Taban Guy tutingikihe andu ta Tata tutingikihe andu ta Meri riu no twiyoheire umwe witu kiremba oke arore industry iyo no riu tugugika atia no I honestly feel that Akorino ni muratugoithia there was a time in hindi ria mwaruta nyimbo cia kigoco nyimbo njega hindi yo mwari Akorino no Akorino athiko ici ri no hena Akorino bado wega akari ni andu wega rori riu ta dumia teno ucio na ni muthuri ri na ni utuku ri atigite twana twake Mukorino nyumba anyway Akorino bara yanyu ndirikitie no tuguthi na mbere na kurua na akao ndire Mukorino that understood thank you hena couple
hena couple mainaga gengetone magicoka riu makianjia riu koina riu kigoco nyimbo cia gospel magicoka thikũ ici ni pastor na mama kanisa turaria uhoro wa Peter Miracle Baby na Carol Katru. Peter Miracle Baby na Carol Katru he hindi maruragia hindi ya packaging hindi ya gengetone mena Carol Katru magicoka anga makiona kafatoine mugithi reke tugerie mugithi bado mugithi makiruria fiu magicoka Miracle Baby akirwara muno na thibitari akiuga ati auma thibitari iyo no nginya tweke mutungatiri na atungatagire Ngai noguo ekire auma thibitari athire agitwika mutungatiri kanitha-ini wa Apostle John Paul na akiamurwo ta pastor no riu bado no marathi na mbere na content ciao hena ka video nyonire magika prank mama kanisa tikaro pastor tipita Carol Katru niwe ora prank Peter atenera gucia thigara reke ndimuonie video ino nigetha mumenye kiria ndirariria saa zingine hata nakosa maneno nakosanga maneno ya kusema wacha tuone hii video na nyinyi si wewe ni mimi na niliambiwa ni asai ndio maana nimekuja hapa ndio hata isikaribie mtoto tena hata mtoto anyonyi moshi ni nini babe hata kucomplicate vitu niharibie vitu zangu sana kuharibia vitu zako hizi ni nini sasa acha ujinga kwa mfala man suache sasa ni nini tunaulizana tunasumbuania nini shughuli bebu najua nina struggle na hizi vitu na wewe unaleta tu nini karibu na mimi man hizi sina ndo maana niko hapa ni mimi nataka kupiga nini tane mutugate ni ndugata ya Ngai na hau Karo ni ma record video na maposti hapo amepiga puff 3 za fegi amepiga puff 3 Carol Katru na hizo ni za ukweli hiyo sio prank ni mweonera amepiga puff 3 ama hajapiga amepiga puff 3 za sigara na ni mama kanisa saa hizo mutikariganirwo horo ucio tondu onao nimeyumiriria na makiuga mimi nimekubali hii kazi na kama Miracle Baby amekubali kukua pastor automatically Karo ni mama kanisa na amevuta puff 3 za fegi I mean guys dreda mujire kana uhoro ucio nuragocithia Peter Miracle Baby augate arageria muno gutigana na uhoro uyu which is very fine no ona magitiganaga naguo ri do you think it was right for them to do that prank na magucie thigara on live on a video they uploaded on their YouTube channel? Do you think it is right? Dada mojire, do you guys think it is right? There are people who are celebrities na wako kwa kanisa na wako na content zina trend kutrendi hata Bahati wajaifanya prank ya kuvuta sigara na wanavuta ya ukweli. I mean how much disrespect do we have for the church right now? Karo kai tukinyete handu tukahuthia kanitha na njira iriku mani Peter ate no wona video ino ni iraeditwo na muiretu uyu ni agucia thigara pafu 3 na irathi gwikirwo thaa ici yonekane ni andu hihi no twende tumenye kana uria waugire thaa ici nduri anda kanitha o yothe ni atia gwathire na mbere kurienda aje tondu thaa ici no tukorwo na ciuria nyingi muno tureyurio na ithui what really happened niki giathire na mbere no tukienda kumenya ona ithui tondu angikorwo thaa ici already online ni turona maundu maria mureka ri what really nginya gugituika ati thaa ici mutire na kanitha na tuliona it was televised
yona nirio kira hado ginya Nairobi Gossip ni mapostire ati thaa ici mwi under Apostle John Paul gwathire atia no ciuria tureyuria guku online ithuika twina uhoro. Anyway, Peter Miracle Baby, I know he can make a very good man of God. Na nimekuwa nikiona videos zenye anafanya akiwa solo siku hizi. Very good videos. Na Peter no tuweke dugata ya Ngai nene muno. But at least be careful na maundu maria muraposti online. Karoka True can sing gospel. Remo miredi fitari rwebo rwa mwarutire. Yo imbo ili trend kwa sababu ya vile mnafanyanga collab na zina trend. Uduga tare umwage twika ogwo ninge mwaje kugucia thigara riu hau ri. No hau ri ni mugo githukia maundu. Kana murona atia? Butu malizie hii video. Uingie basi mimi nifanye vitu zangu basi nivute. Uliambiwa aje? Niliambiwa hizi vitu zinakuanga za psych. Doki alikwambia aje before nitoke huko? Hizi vitu sifai kuwa karibu nazo. Ili ni ufai kutumia, lakini mimi obvious. Ndo maana jenda Obvious zitaanza kunihani. na sio maana nakwambia basi uingie mimi nivute. Si content ni yangu. Ni ufala. Sasa unavunja za nini? Shida yako sasa Video roti kureke Ni ufala pia. ndaigwa kaundu ka ndakaria. Anyway, Peter Miracle Baby na Karoka True ndamuthaitha ndamutandukira nguo angikorwo ni murenda ministry yanyu ithi na mbere. Kuna videos zenye si za kuwekwa online. Hena videos tare cia gwikirwa online. Kuna video ambazo hazifai kukua online anywhere. Come rain come shine or sunshine whatever. Kuna video hazifai kukua online, especially considering the fact that saa hizi wewe ni mtumishi wa Mungu. Anyway, next story. Goko niko Kikuyu Gossip Club akoro hedi uraigira goko niko tuheana mission yothe ira happen industry ni na dio neki umuthi mwi haha mjenda sherehe kana mutire na pesa na ni end month amna sherehe amna pesa kwenda sherehe na ni Friday. Hapo tuingie story ya Kanyari. Pastor Kanyari mundu uria wonirie Pastor Kanyari kuingira ka live TikTok ni atuhiteiria muno tondu Pastor Kanyari ena TV 5 ena TV ni 3 na radio 7 na bado anaingia live. Si tuache hata watu wa live jameni, tuache hata watu wa live washughulike na watu wa radio, tutigire audience yemwe. Pastor Kanyari akoretwo akiruria industry ni na njira nene muno no cio ni uhoro ithuĩ twĩta Kikuyu Gossip Club turekira mukonde ate thaa ici Pastor Kanyari kuri mwana wa TikTok tiga thaa ici ni guthira athirite hanini tondu akoretwo akiingira live. He was about to be the president of TikTok in Kenya. No hena tu maundu kadha wa kadha tura happen live tutaragocithia mwathani. Undu wa mbere ni arokire live reu na mwana wake. Hena mwana wake. By the way, Kanyari is a very good dad. He takes care of his kids. Mwana umwe onathomagira US na sasa jana aliamua kuintroduce mtoto wake mmoja on live na wakafanya live pale hivyo na yeye. Na there are many reactions. Very many reactions to this story. Wow. Oh my God. Wow. Love you. Tell them we you. love you. I'll join your team. Hey, thank you. Discover you in a good mood. So you anaitwa Bishop Anyash. In a good mood. That's why you are gifting. Discover, you're gifting us nice. Discover, become a new title gifter. Discover, thank you. Kanyari, thank you, Eric, for giving us kufunza mtoto this. wake mapema tondu ni amenyete TikTok kwina mbeca ta bomb. Reka fundithie kihia kwa tene ni tene kimenyage kuga tap the screen guys. Kanyari amekula do ya TikTok.
Kanyari has eaten money on TikTok. Na hena mwiretu uria yumiririe. Hena mwiretu uria yumiririe. Juzi marari live na Kanyari na turona hena kaundu karathi na mbere hau. Na mwiretu ucio ni aracokire arathi kuria media-ini na araria. I had earlier spoken about this story. No tha ici nĩngwarĩrĩria story no o rĩngĩ na njuge atĩ right now I think that nĩ moyo nĩ mwĩrĩtu ũrĩkũ ndĩrarĩrĩria. Najua ni dem gani naongelea recently mwenye walikuwa na story recently uria Kanyari mari live nake na gukionekana kaundu hau ka happenire. No nyende njuge tha ici na njuge wega muno ati right now I think intention ya mwĩrĩtu ũcio yarĩyo. I said what I said. I think intention ya mwĩrĩtu ũcio yarĩ ũguo. Na nĩendaga protection ya Shira arĩ naguo wa maandamano. Nĩ anyitetwo maandamano na nĩ aroka Shira on Tuesday. Endaga protection ya Shira ũcio na gũkorwo na Kanyari go create scandal nigetha athi gũkoma blog-inĩ kwaria. Huyo msichana vile nilimwangalia na nilimuona na nilimsikiza. Sasa hizi nikikumbuka tena maundu maria njiraga, that was her intention. Endaga orosho nigetha trend. No Ngai akĩrĩ o Ngai tondũ Kanyari anjirie go trend hĩndĩ ya TV, hĩndĩ ya Jicho Pevu. Rĩu karakiona ta ũyũ tarĩ ũndũ. Kanyari amekuwa akitrend kuanzia enzi za TV, tukimwona kule hivyo Jicho Pevu akifanywa expose dito. Kaundu tagaka no gake muiguithio ndo. Agaka kitu kadogo kanaweza msikisha kitu Kanyari kweli. Hoi. Ni kama hamjui Kanyari nyinyi. Na huyo dem I think she wanted the attention kama yenye Rish Kamunge alikuwa anataka. No mrikane hidi Kanyari na Rish Kamunge mari na kaundu gathiana mbere hau. Na it was evident that Rish Kamunge ni attention alikuwa anataka tu na hiyo hype na clout. I think the same thing ndio huyo msichana anataka. Ngirona ka video ka ume live re. He hado ma mentionire Rish Kamunge. Na ni mwiritu ucio wa mu mentionire. Na augire ati Rish Kamunge akiona hii kuonania ati that was her intention. Koguo mwiritu ucio no yo dem ambiwe by the way. Acha kufanya ionekane ni kama Kanyari ndio mbaya. Atige gutuma uhoro uyu uonekane tari Kanyari niwe muru. Kanyari yako mbaya hapo. Wewe ndio ulijileta kanisa bila fare ya kurudi kwenyu. I mean, hata kama unaendea msaada jameni, unaenda bila fare ya kurudi, ukienda utokwe ama upotezwe kwenye kanisa iko ama upotee njia. So utaenda aje kanisa na una fare ya kurudi? I mean, it doesn't add up. So udem alikuwa anajua kile alikuwa anafanya. Mwili tu unera amenya kile areka. Alikuwa anajua, she was very much aware of what she was doing. I said what I said. She was very much aware of what she was doing. Na acha kutumia hiyo ati to her advantage ati ndio onekana Kanyari ni muru agakurathi agashiathire igetherera. No. Come out clean and tell people what was your intention. Niki wendaga. Wewe senye Kanyari alikwambia haya baki na ishafika usiku, wewe mwenyewe tuliachana na wewe hapo around saa 3 ya usiku hapo kwa kanisa ya Kanyari. Wewe venye uliona amekwambia baki na mimi, wacha tuende huku, pewa hii ukunywe. Unafikiria Kanyari si mwanaume apart from being a prophet? Yeye ni mwanaume na ana bibi. Ala. So wewe mwenye ulikubali kujipeleka huko hivyo, you are the problem. Wewe ndio uko na shida jameni. Let us stop creating problems where there is no problem. Kana nyinyi mnaona ate? Nyinyi mnaona aje? Mimi nishamalizana na hiyo story. Huyo msichana aacha ku take advantage of Pastor Kanyari. Ati kukani kana ka Pastor Kanyari pale hivi hari akaona ine. Ati cio ni agoshua. Ngomwanika gokuonda ini yothe. Nimeona the Truth Watchdog ameongelea hiyo story. And you guys, your intention yenyu haitawaifika. Haitawai because I know the whole story. Niye nejue horo wothe na uria gwathire na mbere. Na saa hizi ninaweza confirm huyo msichana yeye ndio alikuwa anataka. Yeye ndio alikuwa anataka kubaki na Kanyari. And because Kanyari is not married. Na ni mwanaume kama sisi. Whatever happened. Na mtu ako na ID. Mtu akiwa na ID uendage yuko kuanza kulia, sijui aliniwekea sijui hii, sijui kanifanyia nini. We, unajaribia soko jameni, na saizi Kanyari hawezi kudai. Unajaribia soko.
Kafa okire, afadhali unyamaze. Na ujuage hiyo ili happen. But anyway, amnya ndirakienda kwaria goko ningi gutwike ati Holiday agathisa gathata gagocia-thire igitherera what happened. Anyway, yani hakuna mtu mwenye hapa hivi ananiambia tulikuwa tumemiss udaku. Kana wira uyu ndutaka tiwa kiria. Kana agigetigire o team master wa Kameme. Ama niwachie team master hii chai tu. Ukiingia kule Facebook bana una follow, ukiingia YouTube una subscribe. Wathi kule mwana wa TikTok kani follow na gaini yako murathima. Tumeanza stories za leo by the way. Stories ya moto nitwarekia. Na kesho kuna story nitakuwa nikifanya interview moja deadly sana. Na bado tutapatana kwa show usiku. Maodo makoro mefiti. Agikoro ndurani subscribe ramani. Wewe ni wogirete tokinye subscribers giritwe. Thaishi tuwe on the road to 20,000 subscribers. Ajuge guy athina abira na kumurathima. Awenye wanaendelea kusubscribe na kunifollow na magai ya murathime. Sijui Kenya naweza waambia. Sijui. Honestly ni ndio igimwira atia. Idamuhoera o ngai. Mahoya manyu maiguo. Sina kitu kingine mimi naweza waambia saa hizi. Kwanza na thegio muno ni uri amurata support. At least niliona hena andu magiroga mana mundu even in tough times. Magai ya murathime na amweke wega. Mimi sije nitawaambia aje, tushemania rucio. Same time, same place, different discussions.